Pet benya Menteri kena Sorkar Pedeng bapet ya ketenat kerap karyang u bagi Rat Chaudhry ya kajing wat benya hakarap karyang ha MEGHALAYA. Banjur bapenon kam penthlan ya kajing penmi marap hakithan nong kendong bat ke bah kamyat jong kinong rap. Beliau MP ke Rajya Sabha u One-Way Roy Kharuki ya ki Kamra School badang pen kha thamai jong kedulong Government LP School Hajawai kintiu ikinong iki jingtei ki bayadei bat ke puli puthi. Yaro Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi ya ke jingsta ya ke breeder reactor ke bestep ha ka man ki bat penpau ya ke jingkiu ki kam nuclear bat boarding nakle air ha India. Kajing jaya siat kebejah kapor bam jamit ha White House lapin kendria nok marmar ya Presiden ke US u Donald Trump deki Secret Service. Mintangin pai shiki kubor na keleng ke jila. Menteri kena ketenat kerap karyang ke Sorkar Pedeng bagi Rat Chaudhry lapet benya ya ke rukom le ya ki jingwat benya hakalyang kerap karyang balale daka ICAR umyam ha MEGHALAYA. Kajing le jingo jong ke pen ya kajing penthamai ya ke rukom bishar ya kini ke kam khanang baon nang pentlan ya kajing penmi ya ki marrep bat iki jing thung ki bala banyaisha ya kajing kala kamaryang hakathan shatai lamingi. Uni Menteri lapet ya kajing wat benya kaba dangyat menta bat banjur ba kini kijing mi na kijing wat benya lingba kasayan kinirap banwanra jing mentoy ya kinong rep ulaya kren bat ki scientist bat kinong trei ketenat bat ban pendon kam di ki kor ki bor jong kejuk ke bamenta ka jing kren ke pen pauru ya ke jing e ba kinong rep ki mat hakini ki hak kirilum bat ke jing don kam ki lat ban pen bha ya kerap karyang. Laban jeru sepang kumno ban wanra ya ke jing penduna ya ke jing jngai hapeng ke jing le iki kam wat benya bat iki kam ki bede bat kerap karyang ha ki jaka ki bekendong ulet jingo ru ya ka college jong ka postgraduate ha ka agricultural sciences. हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि इस देश का अन्नदाता किसान समृद्ध हो खुशहाल हो और इसके लिए दूसरा प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि ये धरती बचनी चाहिए तो इसलिए आज अंधाधुंध जो किसान DAP यूरिया पेस्टिसाइड जो डाल रहे हैं इसलिए धरती भी बीमार हो रही है और जब धरती बीमार होगी तो इंसान भी स्वस्थ नहीं रह सकता वैल्यू एडिशन नहीं होगी तब तक किसान को उसका पूरी मेहनताना मिल नहीं पाएगा इसलिए हम चाह रहे हैं हमारा कृषि मंत्रालय चाह रहा है कि किसान के घर में समृद्धि आए उसकी वैल्यू एडिशन हो इसके लिए हमारा कृषि मंत्रालय केंद्र सरकार राज्य सरकारें काम कर रही है और हम धरती को बचा रहे हैं. Menteri ke Sorkar Pedeng bapet ya ketenat kerap karyang bagi Rat Chaudhry lalet sha East and West KHASI Hills District bat ya keren bat kinong rap ha ke jingelang ke bela penlong ha mairang ya ketika jingelang la penlong ha DC office Mausawa bat laishim benta da kinong trei Sorkar bat kinong rap kumju ru bat kinong yalam shnong na ke district. Menteri ulapen pau ke jinglong kongsan jong kerap karyang bat ula ong bakinong rap ki diban yo ya kanong kebabyang namar ke jing trei shitom ke jongki ulaban bakathong jong ka India kalong ban penlong ya kari kebakiu bhakat ha usnam arajar saupohnyo bat kani ke shong ha ke jingkiu jongki than nong kendong bat ke bha kamyar jongki nong rap Lasam iki sembai keba bat sembai sing shikinong rap hakate ke program hadian kania Menteri ulalet banjingok ru ikishnong nong shilong ban pet ya ka krishi vigyan kendra bat ulakentu ban pai khmat shakurukom rap baklem dawai bat kajingkashan ikinong rap. जो ये स्टेट है ग्रोथ सेवन स्टेट जिसको बोलते हैं वहाँ विशेष तौर से जो आसनी वर्षों से जो ऐसी जातें रह रही है जो खेती पर आधारित है उनकी आजीविका का काम सिर्फ खेती है और खेती करके वो जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस देश को 2047 तक
2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। वो तभी बनेगा जब हमारे गांव, जो विलेज, हमारे किसान जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। UMP ke Raja Sabha One Way Roy Karluki ula play ya ke yeng school bapin khatmai jong ka Dulong Government LP School ha Jawai. Ya ke ni ke project la beting ka na ka MP LADS ringkat ki wei pat ki jingkirshan na ka shnong ha ka bayadei bat ka jingte jong ki kamra kelas. Kani ke yeng school ke badang pin khatmai ka kentup iki sauteli ki kamra kelas ya ke ba la thumu ban kentiu ya ke ni ke yeng school na ke benta ki khena puli. Kani ka school kadai kabla slam bha ya kabalate nado ka snam khat khandai spa lai phon riu bad lala ban pinyar kat badang mi ki snam ban pinyaha bad ki jingnon kam ha ka puli puthi kinong mi khmat kila pen pau ya ka jing songo yu MP bad ki bor pinyat ki balala ban pintre kam bha ya kani ka project uba karlukhi ula pentikna ba untre rat ba nakabenta ban kirshan ki shnong ki thau leng ba ki scheme sarkar Kini ke skim tahap OE sekelai yang di distrik Manipur state yang ini lebah kau MP yang Raja Sabha ngami khmat di state Meghalaya. Kini tu ke kamram ko pendep kamera chenia dia. O ong ini bela demle ngado Brooklyn from tam. Tera ke sinyau dia. Nas dangai ke politics dia kau kena skor negeri kau skor yang dia ini. Haji sekian numayo atau lecha yang ini ni socha paucha atau wer. Ketir hati por hanang man ke kamu orang pi dekat din mau kau skor din. Handrai agitation kijinya ki yang ini. Kini tak center yang kijinya ki yang ciru bagi para kena skor hati por. Ka BJP Mahila Morcha ka Meghalaya ka lapinlong ek jing shong kalan mongor hakandailat bandawa ya ka bha ka balai pholai percent na ka benta ki kinthei kani ka jing ki lalam khmat da ka not shalong wings da ka jing shim benta ne ki dukhot jong ka sing kinong ki kilara ek jing tho bat pertashla ban pan ban ai bha shu shu ye ki kinthei ha ka jing jit nong mi khmat Kanong ilam jong ka Mahila Morcha ka arena nyota kala kenno ya ka Congress ka bala penslam ban pelat ya ka bill ha parliament. Kinong yaki kila penpau ba ka jingishim benta jong ki kenthei ha ki kamsan hima kalong ka baduna bha watla ki don ki benta ka bakraw ka imlang sa lang. Kila ong ba ka jing ai bha kan pentik na ban yo ya ka jingshim ya ka rai ka bakentup lang ya baro bat penkup boru ki kenthei ha keleng ka benta jong ka jela. Dia ngelaki bani peti kata ke jingdom ke bangi persyak sisa kini kiliang persyak ba kum ka Congress ka TMC ba kini kiwai kiliang persyak ki bamshim da kitkhia ya kata ka imlang ka salang jadi kenthei mangi ngidei ki ba juya rap ban penkloi ban pentep ya kata ka bot mangi ngilong kita ki putlum bot bank jong ka kanu ka parti hendrai yang ki klem da shimkhia bangin long sisa kita ki kinong yada kinong yateplam hakani ka bangin dia lek hakiyin dor bar sawai kani kam jingya ki jongi kalong bangin dawabet hadu bangin yo ya kata ka hok bapura jongi ka balamang lai persen ninam ailat ban ninam chong thai bangin ya itrei bangin ya itli ka wei bara ka wei kampam kani ka jilla Meghalaya le mentani ya itli ka wei am bangi kiran tang namenta ka liam jong ka BJP ni kirannya baro ki kenthei ki badan hakani ka jilla jongi bakin ya miglang kin ya trailang kani ka di ka kamyap ka kamim jongi ki kenthei Arngot kibreu kila doe la ka jong ka jing em ka jing jabas ngosi jong ka jing takho kali kablaja ha khatsan mer bernihat ha ka surok ba National Highway 6 hinin ka singi sat jan katika jing ja kala ja ha ka bakawai ka thok thok ka baklam don number plate ka let ban yating kho bat kawai ka trok ka balanya do prakesh podal na umsning Uway ubreu basyong hadin jong ka thok thok ula klat haju namar ka jingjur palat ka jing takho kat ba unong nya pat u Nikunja Boro na Hojai district lapin kit no marmar u sha hospital hadin kate ki doktor ki lapin bena ba ula klat lupa ki pulit ki lapin kindria no ya kite ki met yap sha civil hospital nongpo panle ya ke postmortem baro artli ki kali ki bayadon benta kate ka jingeting kho labat no di ki bor ka an banle ya ki benta badon kam
KHNYM Jantia Region kalapha ekadorkas sa Deputy Commissioner jongka East Jantia Hills ban pinpau ekajing persha ekajing tmuti motion halom serman yakabala terwa da Kashri Cement Limited yakani ekadorkas la soy da u president u Bartis Paju bat secretary u Mechan Dekhar kaseng kladawa badon kam ban pinsange mardor ekani ke project ban pindam no yakajing yelang patba kabalabu ban pinlong ha nongkle ilaka Uba paju ulakan tho eka sarkar kabam shim laperkhat ya ka jinglong trai ya ki jaka jong ki nong shong shnong bat kila maham ba on sa shim ya ki wei pat kilat la da omla ban pinbet ya ka ni jing e ulabu jing keliru ya ka jing mentoy ka ba kindiat e ba ki nong shong shnong kin yo bat ulakan tu ban pin bhai ki lenti singkin hakathan uba dakar ulakan no ba ka jing kiu jong ki jingpang kade namar ka jing bambiang hakabor Hakaroi kapar, bat bagi nong yelam, kile bam sutnyo, ya kebah kamiat jong kishnong. Isi tak, wan ini, tawa kini ke public hearing ni, berteman, ya kini ke limestone, apa ilka nong klik ni, tak deman kau hek, haduk apa kanyau poin lebu kondis so hektar. Hak ni, dokumen gi hak arwara terik menai ni, ini yang kesini, premjuri, sokar. Winro yaki nong pelai gini ga public hearing independent of fair to pendam chuagi o tumbai chuagi gini ga public hearing chua pelai ga chmat ya hewan imenso leni iwayap ida kesening to chimi kwi senjam wan lada ka sorkam sap ga ini doa gi nong nong yak elka nong kli ile kesening sap ga i do chimi de kwi ga ar ga senjam wat uture sasket teriat le Ledak sarkar mestinya yo temboriga Latungi uba iji mertong kum urang ba shnong jong shnong saiden ha kelumpung jingelang kebalapen long da shnong ya ke jingpen bam smai bat ke jing aiserot le du acting darbar uba Louis Starling do jong kanongpo ilaka sedarship Hakati ke juk kesngi la penskem yo uba shempang karluki kum secretary shnong hadin bu la shajit de kishnong Ya ketika lempung lawan bani shim benta di ki nong tri kam shnong ba ki nong shong shnong kabalanang pen kraw ya jing lang jong ka shnong ka jing thung nong ket kam kalong da ka jing le ya ka election ka pen i ka jing shanya jong ki nong shong shnong uba merthong ula pen tikna ban tre na ka benta ka bha kamyat jong ka shnong ban kin bat kin tu bandon ka jing teli bat ka jing shong sup kum ju ru bandon ka jing tre lang Macam video mah. Nakwa yang di berpintir ba ngandai di urung basnong om tang dem tai babuat kita andre ngandai di urung basnong jong balo kinong snong jong snong pelun di buruk we. Ba nakulan tu ba nganikin yang ni rekam rekan ngajing beriu di play Batu berpendam ya kameram kumba di Malaysia Tengah. Kasin jam trekam jong ka MEGHALAYA Grassroots Music Project balale hapo jong Chief Minister Conrad K Sangma kalanang yarap ban kintiu kinong roi nongtem ki bana ka jilla ban poi shadu shikilempung jong kari bat shabari kumjo. Kawi ka kunhun roi na Delhi ka zitis kalajit ya ka Shillong kum ka Jaka banle ya ka jingring ya ka music video ya ka baong ba kanong ba kala suthit ba ka ruai bat katem kaput kani ka kunhon ka kunthop iki dekhot na Shillong Nepal bad uwei udekhot ubala shong that na ka kam shipai ka pin i ka jingdon ki dekhot na ki bentai ka pher unong ruai ba khmat jong ka kunhon udipak chanda pande ulaong ba ka kunhon ka phai khmat halor ka jingkin tiu ya ka emlang sa lang klemda tho ya ka nyam ni ya kinu ki kunhon jat ben riu ulayro ek sarkar jilla ka blashim ya ka sin jam ban kirsha ni ki samla don sap hakalyang ka tem ka put ka ruai ka siaw kani ka project ka yarap iki ya ka MEGHALAYA ban yo ya ka jing itho hakarin san jong ka perthai hakajuk ka por ban nang pensan ya ki sap ki badon hakani ka jaka See, music is not about faith. Music has one language in the world. It's not faith. If I say if I'm Hindu, he's a Christian, then music cannot go that way. See, everybody in India and even we go to abroad also, Mr. Konar Sangma is very famous for his guitaring.
And I think that the kids and the people now, those who are into music, are really having a great venture and a time ahead to put them somewhere in a big stage. At our time, I understand there was no the kind of we are lacking things, but yeah, God willing, everything doesn't fall for everyone. Meghalaya government doing a great thing, and the Grassroots, this initiative will take many of the good artists in a big frame. Kijat Bendrio Coach kila rakhe ke 29th Pabuni Festival da ke jingpen I kiriti dustur jongki ha kelempung bala penlong ha Chenga Benga ha Southwest Garo Hills District. Ha kani kelempung la penlong da ke MEGHALAYA Coach Association ringkat ke jing trilang bat ka MKSU da ke jing shimbentalang jongki nong shong shnong bat ki nong ilam shnong. Las dang ya ki program da ka ba pinher ya kalama kwa bot pat da ka Pabuni Puja balale da u dusi da ka pan ya ke jingkur khu ban roy ban par bat jingeda. Usubir marak ulai shimbenta kum ukongsan bat lawan bani shimbentaru di kinong yalam shnong. Ka Pabuni kalong kum kadak jong ka jing rakhe ka Asmis New Year bat ka jing pedang ya usnam bathamai da ka jing sedang ka bathamai. Kinong shong shnong kila riam yala kiriam tenrai bat kila terwai ki jing bam ki blashat do ukhau bat kayat kum shibenta jong ka kolshor ka jongki. Mentang ini pai pat shiki khubor na ka than chatay lamingi. U Sekretari Ketenat Donor U Sanjay Jaju U lalit jurib ya ke karkhana ding agar ha Dharmanagar Tripura ban khmi benya iki kam pinroy na kebenta ki nongrap. Kani ke jinglet ka paikmat halor ban pin bhai ki ya ke yok ka kot bat ke jing yok kam yok jam ha kathan kam tam na kebenta ki nongrap iki ding agar. Ketenat kadang tre halor ban pinsuk iki jing shalan shabari lingba ka online portal na kebenta ban ai jing bid. Latung ya ki kinhon task force ban pinbet ya ki jing jing ki nongrap bat ban pintre kam ya ki jing ai jing mut keberan kam. Ki jing persang ki dang ya chakmat ban pinbet rinti ya ki jing shalan shabar bat ban itho kumbashi spa san phongut ki briu ki bala ban shalan shabar na kebenta ki nong kirshan ki nongrap. Kani ka senjam ka thmu ban kintiu ya ki jing yo kamai bat ban pinthlan ya ka kam pinmi ding agar hathan chatay lami ngi. The Ministry of Donor, Government of India is making a lot of efforts to ensure that this important activity is given a push. Honorable Prime Minister and our Minister in Donor have also created a task force which has given his recommendations, and all those task force recommendations are being implemented. बहुत बड़े कोटा सैंक्शन किया गया है, चिप्स के लिए भी, ऑयल के लिए भी. वो कोटा यूज़ नहीं हो रहा है. उस कोटा को यूज़ करने के लिए हमें पूरी तरीके से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने के ऊपर काम चल रहा है, और मैं अगले हफ्ते DGFT के साथ में बैठक करूंगा और सारे फार्मर्स को भी उसमें जोड़ूंगा, और ये इंश्योर करेंगे कि जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें, ताकि एक मेजर इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इस स्टेट से और आसाम से हमारे को देश के लिए मिल सके. Ki nong ki hapok ke shatri jongga kokomi kila penlong ke jingyat patba ha Manipur bandawa ye ki jubab na ka sarkar halor ke jinglong jingman ke badang don menta. Ki nong ki kila IT ye ke dorkas ke badawa ye ki hinyoteli ki mat bakongsan bakentup ye ke jingsa shipor bat ke jing shong shngan kaseng kalapan jingshai halor ka rukom pinbet ye ke jing hadin ke jingkin at ke belajar na do ubnai jembang arhajar arpulai. U assistant convener u Nahakpam Shanta ulakhot ban pindam no ya ka jingite kular suspension of operations ula dawaru ban ai ya ki jubab halor ka jingkin no ya ki kam khai drog bat ki kam le no bat ki jingsha penyap ki belami ha ka jilla ka kenhon kala kentu ka sarkar ban ai jubab bat ban shimkhia ya ki jing jong ki breu ki bala shakta. The people of Manipur has come out under the banner of Kokomi with regards to the recent incident and the various incidents which has happened since May 2023. Now, the Kokomi has been spearheading the agitation on various aspects, one of which is the abrogation of SU, the answer to the narco-terrorism issue in Manipur, and various people who were killed during the after the May 2023 incident. Recently, another killing which has happened after the new government came to power,
the Trong Lobby killing where the 2 miners were killed. After that, the CRPF firing where another 3 were killed. And our brave brothers of Tanghuls who were killed on the Ukhrul Road. Kokomi today seeks an answer on 6 points, 7 points related to the above mentioned issues. Tu ini pet mentai ki khubor na keleng kari. Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi haka jingkren haka program jong haka man ki bat ulayaro ya ka start sayan ke India haki kam nuklear halor ka jingjob ya ka benta ka bae jong ka breeder reactor ha kap kalpakam Tamil Nadu ulanyo ya ka kum ka jingyat yanti ka basakin mau kadak jong ka jingyo rung jong u reactor sya ka benta trekam da ka bapendon kam iki core technology Umudi ulaong ba uni reactor on pinmi boarding badru on pinmi penyang na kebenta kipor ki bansawan. Ula penpau ya kebenta jong ka civil nuclear program ha ka bakentiu ki kam karkhana ka kot ka khya bat karap karyang. Umudi ula kedoru ba ka boarding ka bayo na kaleer hakari kala jam palat sanpon gigawatts bat kala kiubha Ulaong baka India menta karon hakadan kabasaw kapertay hakalyang kajing pinmi boarding nakaleer. Hakbabun ki jilla ki kilam khamat ha kajing pinle या की बोर्डिंग की बहने साथियों, भारत ने विज्ञान को हमेशा देश की प्रगति से जोड़कर देखा है। इसी सोच के साथ हमारे वैज्ञानिक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके प्रयासों से यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, एनर्जी सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। खेती किसानी से लेकर आधुनिक इनोवेटर्स को भी भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत मदद की है। साथियों, कुछ ही दिन पहले हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ाया है। Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi ula ai jingkren ha kajingelang ilap election ha Thakur Nagar Mangau ha North 24 Parganas District. Menteri Rang Ba ula keno ba kinongwan rung bean na Shabar on sebekno hadien ka Sautrik Ujimang bad ula keno ya ka TMC ka balai Jakare tingan yaki. Ula pai khmat shaka Pather Panchali dak ba penpau ikimat ki bedei bad ka jing duk ka jingken ria ashnong bad ka jingele ka badang yai don hak Bengal. Umudi ulaong ba ka election kalong kabakongsan banwanra ya ka jingkala bat ban pinbha ya ka jinglong jingman ka balong menta. Ula kentui kinong tap vote ban kirshan ya ki kirtong ka BJP bat ula kular ya ka roy kapar hapo BJP ka balam khamat ya ka sarkar. Ya ka jingelang pat ba lapin kutno da ka jingkhot ban long ki bayateli bat ki jingroi risa ban pinshlori ki jingsngau sarong jongkari. TMC किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। साथियों, विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी ने पाथेर पांचाली जैसी कालजयी रचना की है। उसमें उन्होंने पलायन, गरीबी और बहनों के संघर्ष की कहानी बताई है। वो आज भी बंगाल की सच्चाई है। ये चुनाव इस स्थिति को बदलने का चुनाव है। ये काम हमें मिलकर करना है। इसके लिए हर बूथ पर आपका एक एक वोट कमल पर पड़ना चाहिए। Badminta pan in pai shaki khubor na kaleng ka perthei. Kajinge siat kalapan siir ha kajinge bam jamit ha White House ha Washington DC hadin balayo sngo ya kajinge siat. Layalam no madrori President Donald Trump bat kakurum ka Jong-u ka Melanie Trump shabar da ki Secret Service kat ba ki nongi shimbanta ki la ai jinge da.
Uniu suba don kti ubalakit bat shibun kitiarele ulatmu ban rat napang yaki jaka talasi hindrei lala ban pinpulom no deki pulet officer. Hadin kani utrom ula pentik na ba uniu briu ubalasiat ula syakem bat ki pulet kilala ban te lakam mardor. Ki pulet kila ong ba uniu ubadon kti ula le marwe ya kani kekam bat kejing tokit halor kani kejing ja kadang ya chakmat. Kat tu kat ni ki he sarkar bat kiriu pau khmat kelala ban pin kenria no klem kanu kejing sha pin mensau. Man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California. And he's a sick person, a very sick person. But I think you're going to find everything about him. No reason to talk about it now. But tomorrow at this time, long before this time, you're going to know a lot of things about him. They seem to think he was a lone wolf, and I feel that too. Kajing kerdu ompanyang haka pertai na kadau kajing kenat hapeng kari Amerika Israel bat ke Iran kalakta ya kalet kawan jong kiling sun haka pertai namar kajing ki udor jong ki ompanyang. Kajing syak pentut haka Strait of Hormuz ka layalam sya kajing ki udor jong ko ompanyang kabalakta ya ki jing trekam jong kiling sun. Kador jong ki ompanyang kalakiu jan arsha nadu ubnai leber kabalakta jore ki bat ka hakalyang kapisa halor kalingsun hakalang kithan. Kilingsun na Europe bat Asia kilahap ban pinlingkot ikilenti ya jongki bat hap pinkiu ya ki buy ticket kanang ban la ban pinyat ya pinbiang ya ki jingdon kam. Kilingsun ki bahe kila pin bena ban pinduna ya ka jingyat kilingsun bat ban pinkiu ya ki buy lingsun kat ba kat tu kat ni ki wat jingirap na sarkar. Kiriu syampang ki maham balak bandon ke jingduna hako umpanyang lingsun bat kentu ia ki nonglet jinglet ban pinkre ladadon ke jing slam ke jing pinsange bat ke jingkiu haka bailet by one. Mentang ia paish hubori lek kai. Ka School North Liberty Higher Secondary School Jowai Klayora ya kanam overall championship hak Lumpung district level inter-school athletic meet arjar arpung rio ke balong Hawaiian Multi Sports Complex ya kini ke Lumpung la penlong na ka office jong u district sports officer West Jantia Hills hak jing trekam bat ke West Jantia Hills District Sports Association. Kaskul kalak banile kai bha da ka job hadu arpok san teli kitak maksiar khan riu teli kitak marupa bat khat lai teli kitak marnong. Kaskul kalayo ru ya ka nam best team haka under 18 but under 16 na ka benta ki shinrang bat ki kenthai ru kumjo. Ki wei pat ki school bekentop ya ka HK Singh Memorial bat ka kyang nang ba government higher secondary school ki la banile kai bha ha ki babun ki jingile kai. Kat tu kat ni kinong ilek kai kila syak pen kut buram kum ki best athlete hakirta ilek kai beper ka bepin pau ke jing tebit jongki hagi kam ilek kai. Ka second senior East Zone National Rollball Championship arjar arpon riu kala kutno hasilong haringkat ke jingishim benta na ki bebun ki jilla ke lengkathan. Hakani ke Lumpung baar sngi kala sakhi ke jing ilek kai ke itnat melapin i ki sap ki pong bat ki mensia ilek kai habring kinong ilek kai. Ya kani ke Lumpung ke balapin long Hamadan Basketball Jawaharlal Nehru Stadium layo i ke jingkirshan ke bejur ne kinong petkai. Hakaliang jongkishan rang ke Jharkhand ke lalong ke Lado bat boots ke Assam kat ba ke Meghalaya bat ke Odisha ke lawan hakakerdan ke Balai. Hakaliang kinthai ke Assam ke layo ra ya ke nam Lado kat ba ke Jharkhand ke lawan Baar bat ke Meghalaya ke lawan hakakerdan ke Balai. Kani ke Lumpung ke penpawi ke jing nangkiu jong ke jing lek kai roll ball bat ke jing persang ban kintiu ke jing lek kai hakathan. Timentapan ini pet ke jing long jing man ke sun beneng hakeleng ki benta jong ketura. Hatura ke jing krat kalong 8 degree Celsius bat ke jing shit kalong lai phoi degree Celsius ke jing siam ka hau menta ngi kalong san phau saw nakashispa ke jing hap slap kalong khatwei 0.7 millimeters.
Habapai pat shenong ba shelong kajing kriat kalong 100 degree Celsius bat kajing shet kalong 40 degree Celsius kajing siam ka hau mentas ngi kalong 100 pupra nakashispa kajing hap slap kalong 8.2 millimeters. Kat bahat jawai pat kajing kriat kalong 100 degree Celsius bat kajing shet kalong 40 degree Celsius kajing siam ka hau mentas ngi kalong 90 nakashispa kajing hap slap kalong 2 millimeters. Kasun beneng kan dum loo hatura shelong bat jawai bat kalak bandon kajing hap slap melumala habun kijaka. Shawan poi syabukut jong ketup kubon nepet biang sasisien kimat berkongsan. Pet benia Menteri kena ke Sarkar Pedeng bapet ikat kerap keriang Bhagirat Chaudhry ya ka jingwat benia kerap keriang MEGHALAYA ban jur bapenon kam ban pentlanya ke jing penmi marap akitan nong kendong bat ke baha kamiat jing kinong. Beliau MP ke Rajya Sabha Wan Wei Roy Khanruki ke Kamra School badang penkha thamai jong ka Dulong Government LP School ha jawai kintiu ke jingte ke bayadei bat ke Puli Putih. Yaro Menteri Rang Baduk Kerin Narendra Modi ke jingshna ya ke breeder reactor bestat ha ke man kibat penpau ke jingkiu ki kam nuklear bat boarding nakale air ha India. Kajing jaya siat ke bejah kepor bam jamit ha White House lepin kendia nok marmar yu Presiden ke US Donald Trump ha ki Secret Service. Ti parlok katung ila poisha bukut jong ketup khobor mentaka janmiat admin syam yang lasai kesngi kublai pi barok.